Abonga kuzamazame umhlaba amajaha eqembu lekukhanya kwezulu nayelibunjwe ngomnyaka 2013 endaweni imbembeswana ngaseKhezi. Kuthe ngokuhamba kwesikhathi leli qembu libhekisa amabombo edolobheni lakoBulawayo lizodinga indawo zokucindezela ingoma zalo. Saqalisa ukurekhoda i-first album ngo-2015 ethi Ngilindele Umalindelo. Sazorekhoda njalo enye album ethi Mhlabahlangana ngo-2016. And then lonyaka ngo-2017 esikukhangele ukuthi abantu sebeyazizwa amaphimbo sebefisa ukuthi babone lapho esigida khona. Yikho esikulethayo lonyaka li-DVD elihlanganisa Umhlabahlangana lo Ngilindele Umalindelo. Isikhulumeli seqembu uMayibongwe Madihwa uthi ngemva kokuphawulela uZulu amadlala amabili bayakunanzelela ukuba umphakathi usukhwabitha imisebenzi yabo. Kathesi sebesamukela sibili kahle ngoba sebebona umculo lo ukuthi ususiya phambili. Kathi ke emuva le test lathi siqala besubona hayi umculo ngathi abantu bawuthathi kahle ngathi umculo wakudala bethi umculo wakudala kodwa kathesi sibona lo umculo wakudala sebeqala manje ukuthi bawuphakamise. Ngicela uthando, ngicela uthando, ngicela uthando, ngicela uthando, ngicela uthando, ngicela uthando, mina ngicela uthando, ngicela uthando, ngicela uthando, ngicela uthando, ngicela uthando, ngicela uthando, ngicela uthando. Yeah.